تماشاوانên hêja ev mijara girên ku sekina HDP girêdayî van fişaran, van zextan, van êrîşan hemberî HDP çi ye İmam Taşer parlamenterê HDP'yê Diyarbekirê mêvanê min e dem baş kekê îmam kekê îmam ji wir dest pê bikim Dem baş. Niha gava got Tirkiye dikeve tengasiyê de bi taybetî girêdayî pirsa gurt bê girêdayî hin operasyonên ku hemberê PKK dikeve gava got dikeve tengasiyê de yekser êrişî HDP dike niha rewşekî din wisa tê jiyandin dewlet çima van helwestan werdigire yani ger duê çerçevê de dîtin hate bigirin destpêkê de. Yani ba 4-5 sale شي 2015 هفته حزیرانه و حتی ویگا ev irişi ser HDP kat nesekline o herdem Rojava Türkiye bune. Armand çiye AK Parti iktidara ve Erdoğan ve 19 sale ser iktidareye çıkardı çe baali aburiye de baali siyasi de baali hukuk de sparat keve. Bervi ku nahele de Rojava raya gişti a Türkiye ku vantşedene ne akaftin irişi HDP ke yani çavat bejin nicat peresti ki zede dxest nava Türkiye gele Türkiye o wan buvi ser iriş HDP ke dnuçe de çend dakika beri nuçe şandwiçi got öz haseki yani ne evki AK Partiye yeki em bejin beni de heri asla zor de siyaset dike nalet kare ve hezij xud bine 6 milyon قدنگ دانه HDP کار نهاد کوی که او قصا ev nicat peresti ev şövenizm peşveçiyet Türkiye o tamamı televizyonatı da beni ember televizyon navne tevi Türkiye her dem HDP'de teşkil nakar Rojava xu ev karma bejim yani Rojava wan ke bive abori Rojava Türkiye bive döviz bive hukuk bive yani şkhidi HDP vantşedene ev iktidar hilveşe. Cumhur hatırı iktidar kuşpiya beyre nicat peresti o şövenizmi peş ve de o van parti denici tef baavetkin. Disa vakti zanı 2016 de vakti fezlekeme eji denavde bu deme parlamentoye hate parlamentoye tamamı partiye vakat CHP'ci alikari da. Yani çıma ev avkasar Rojava'ki aynı öyle kir karşı HDP be, kir karşı Kürda be, karşı terörizmeye ya ne karşı be teröriste. Yani evye pır dinin zaman yani ligora Erdoğan ekune AK Partili be teröriste CHP rejim be terörist Mafê mirova Kekê îmam dixwazim wê pirsê te bikim kekê îmam niha Tirkiye operasyonê beramberî PKK dike. Divê operasyonê de encam çi bibe bere yani encamê ku ew dixwaze bi dest naxe yani çi sûcê çi sûcê HDP divê yekê de heye gava ku rewşekî serbazî çê dibe çima helwestên siyasî beramberî HDP têne girtin. Yani goden nicat perestik bu şövenizi pır peş ve belak kıstiye irişi her çar aliye Türkiye wan devlet atke. Ji Karabağ bigre hatta Libya, ji Bahraspi bigre hatta Rojava o Başur. İriş dike. Evan irişa kare biçi bigre به او نجات پرستی شوونیزم کار بگیره او دهندر ده بجه PKK هیه HDP PKK هیه o siyaset teröristler o ilişki evci ali ki de Türkiye'de bejin Türkiye'de bejin peretke yani o ya hani xistine meji pre ev ke saziya gel le ev hatta demek ki ve here
پشتی وی دمه هدی گاف شپارت آویتن وکا بری نکاره بکه ام بیجن ده مثلا گاره ده که چوناوی بداخوازی وی ابو پارتی محالفت شخینی HDP CHP و ای پارتی و وان پارتی سعادت وان پارتی دنی دخواست ویجی لباخو بگه لی اوانا البال نسکرین یعنی اوه پولیتیکا ویا که حتی ویگا دمشینه خلاص بو باشه دوی چرچوه داشته بپرسم که امام دوی چرچوه داشته بپرسم یعنی نها دخوازم پارز بندیا نه پارلمنترین HDP بیرا کرن جبوگو او پارز بندی ده پارلمنتوی ده بیرا کرن دنگین AK Parti و MHP تیری ناکنج بوی ویکیم هون باور دکن او پارتین دنین اپوزیونی پیشگیری بدنا وی پیش نیارا دستلاتی گو پارز بندی بیرا کرنیا پارلمنترین HDP بريا حقوق هرن نكارن وسنر حتى فيجا سي وحشت حب فزلكي من هنا ايه من تاني ايه تمام بارلمنتري ما سي تشل بينجي بيست فزلكي وان هنا يعني اوانا هي يك جوان فزلكيه او فزلكيه كو بعض دكن او نهكسا او هي ولا بارلمنتي ده بارلمنتي او بكذا بدا سكناندن كوميسيونا او جي بين مجلس يعني نينا او نكفشه يعني امكاننا وابجن اف بشكي خاباندنه بيو صدر دخنولي مثلا وان نه مساله كي او سبب يا ورتشكي وساتنه هر برلمانتري HDP هنا جويا جاركي جرباندن ده 2016 ده تا بارتي بونيك مقام گوت یا CHP جی آلیکاری دا اوی هجمار زفت کرن چه کرن ویا او هجمار کس نادوان لی کارن چی بکن کارن فزلکه یک فزلکه بینن اکی بخوازن تیغن روژه پارلمنت ویا به مناقشه کرن یعنی همه روکی ده وره فزلکه بینه وانا راکه چکی وزاتنه اف چاپمنیا که اقتدار هيئة بردا او چابمني او خوازر راكه هناك تشتا مازندكه بربر مازندكه لي راسته بنرا گرگرلي اوغلو لقارشي الهمبري اك بارتي سياسة كي دمشان بارلمنتري HDP تشكر بج اوكاوي جزاوي تصديق كر ماغا اوكي يارغتايا تركي يعني گرنه كرنا da aliki de Enis Berberoğlu parlamentte CHP dibe xalatiki çebiye و یا که دسا پارلمان لی اگرگرلی اولو دسا وی تصدیق دکن. هر دوی چرچوه دست خوازم اشتبه پرسم که امام نها تدس نشان کرد و بس برانبری تا 38 فزلکه هنه. نها از تب ام هفدو باش ناسکن خباتا تکری خباتا چرچوه دموکراتیک نتوی ولات پارزی دیگو تکری که امام نها وام فزلکه یان هم بری ترا کرنه. ده همان دمیده دستلاتا ترکیه دست نشاند که دویجه ام دخوازم ببین پروسیا لگل یکیتیا اروپا دیسه بردوام بکن پیوندی امی باش لگل ولاتین روژاوا هبه لگل امریکا او ولاتی کو نها جو بایدن سروکی و اوپرسا کرد هری باش ناست که دو باورد که کاری ترکیه نها یکیتیا اروپا و امریکا جی بخاپینه دوی چرچوه ده که امام او بکوی پروسیا که نورمال ده پیوندی آوان بله yani خاپاندن حتی جیکیه هر دم نکاره بخاپینه بنره آهیم جبو عثمان قاوالا و جبو برای صلاحالدین دمرتاش بریارک دا اوی بریاره هی وی بریاره بجینانین اف بریار براسته نه آنجی لی اوروپا هی تشکی نکر آهیمی تشکی نکر لی اویر دم بدم yani peşeroje de vana derken peşya Türkiye yani Türkiye karna oha bejin hukuk ki heye li ev hukuk na adbi yukra adaletne yani bi hukuki khu karna ke jibu Kürda ve hukuki ayrı demeşine
ji bo yekî Türk ayrı dimeşîne, ji bo yekî AK Partiya AKP ayrı hukuk demeşandin. Yani hukukekî wisa çêkirine o kesî deng nake ne Avrupa deng dike ne Amerika deng dike. Lê eviya heta demek ye. Ev dünya jî evî li vî dinêre. Em bêjin çendekî berê Soylu yani Süleyman Soylu vezîrê hundir Türkiye li ser LGBTİ insanım çi axaftinek kir Amerika jûra bersîva wî da got tu mafê mirova tu mafê mirova dixî bin peyam qebûl nakir dek ji wan hata birîn. Yani wisa bawerim ew pêşa rojê de ev helwestê Avrupa helwestê Amerika lembê Türkiye ew derkeve o Türkiye jî mecbûr ew ê wana kar bike lê heta vega em karin wa bêjin Avrupa jî Amerika jî bi hawakê pêşiya Türkiye ne girtin vekiribûn Türkiye diçû Efrînê dagir dikir tişkînet got serêkanê dagir dikir tişkînet got tê başûr dagir dikir tişkînet got tê li Türkiye'de em bêjin girtin bi hezara insan di zîndana de tişkînet got ama vêya heta demek ye em di parlamentoda eviya dibînin yani ev dem ew ê pêşa rojê de ew ê derkeve binêre dîsa bigam got Gergerlioğlu ji weka min Ömer Faruk Gergerlioğlu parlamentê HDP Kocaeli'ye weka min ew jî siyaseta sivîl dimeşîne lê tahammül nekirin wî dagir ceza danê. Yani awka dibêjin PKK re girê didin her tiştî ya jî cîkîniyê re girê didin evana xure herkesî PKK din. Kılıçdaroğlu jî PKK'ya girdin. Yani zanım İyi Parti Meral Akşener PKK'ya girdin. Yani siyasette ki usa demeşin le ev siyaset nedir siyasette? Hatta Türkiye ev ucu halas ve usa bağır. Spas bote İmam Taşar parlamenteri Partiya Demokratik'a gelen HDP ji Diyarbakır'a Türkiye. Tercüman.